uvuga ngo iyo umuntu ari umunyabwenge ntakoreshwa ahubwo arakoresha, ariko iyo umuntu adafite ubwenge ubundi abigikoresha, burya igikoresho gikora cyane ariko kigatana umusaruro mukeya, ariko umukoresha ari wo munyabwenge iwaza akora buke ariko gatana umusaruro mwinshi. Mureke tuba abanyabwenge cyane mu kumenya systeme yubatse ibindi bihugu kugira ngo natwe ejo bundi nidutaha tuzobe twamenye systeme yo kubaka igihugu cyacu. Tubahaye ikaze kandi kuri Inkuru TV, kongeye kandi kubiyegereza. Twari tugize nkakangaye tudakora kubera impamvu zigeze zitandukana. Ibi bintu dukora kenshi hari igihe biza bisaba umwanya uhagije wo kubikora, yani nkampamvu twari tumye dutinda, ariko twagarutse tubazaniye ya nkuru yacu twakomeje kubabwira. Tuba tubazanira uko bukeye nuko bwije, igihe tubonye umwanya tugiye kubabwira hejuru y'ibyo twese dushobora kudufasha, kuko twababwiye ko iyi channel akenshi tuba twatugana cyane mu bintu byo guhugura, ibintu bijyanye no kwiteza imbere, ibintu bijyanye no gukangurira cyane cyane urubyiruko kongera kandi kwisana no kongera kandi kumenya aho isi yeze, kugira ngo tugerageze turebe uko natwe twayifata. Uyu munsi turavuga hejuru ya community yacu, uburyo dushobora gukora kugira ngo dufate izindi za community. Ubu nyine dufite community zindi z'ibindi bihugu, hari urwego bagezeho bw'ikoranabuhanga, hari urwego bagezeho imyumvire, hari urwego bagezeho bwo gutekereza kuri community yabo cyangwa se ku bihugu byabo. Ndababwira cyane kuri community cyangwa se ku bihugu bitandukanye ya community y'ibyo bihugu, nk'abantu cyane bagiye banyura mu bihugu bitandukanye. Urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda n'urubyiruko rw'igihugu cya Kenya n'urubyiruko rw'igihugu cy'u Bugande, hari systeme ubu nyine zigezweho gikoranabuhanga, ariko ugasanga ubwoko bwacu turacyari inyuma cyane. Turacyari inyuma mu mitekerereze, turacyari inyuma mu myumvire, turacyari inyuma mu mikorere, turacyari inyuma mu mitekerereze. Kandi twese twicaranye nk'urubyiruko rutuye muri Kenya, urebye urubyiruko rwa Kenya ni abantu benshi bakunze gukora ibintu bitandukanye, ariko ibintu byiza cyane, nubwo benshi nabo babikora mu buryo butari bwiza, nababa baciye inyuma y'amategeko. Ariko usanga benshi urubyiruko ubu nyine usanga ariko ruhagaze muri guverinoma. Abenshi usanga mu makoranabuhanga, abantu bahagarariye ikoranabuhanga usanga benshi ari urubyiruko. Bigasaba yuko kuko iyo bajana n'igihe, bigasaba yuko bakorana n'abandi b'iyindi size yabo cyangwa se abakuru babo n'abarumuna babo. Ariko twebwe ugasanga twebwe urubyiruko rwacu abenshi baracyari bafite imyumvire y'abakuru bacu, baracyafite imyumvire y'abasaza, baracyafite imyumvire y'abana batoya, ntibashaka gukura kugira ngo bagere icyo bokora kugira kuri community. Ubu nyine uri mu gusanga umusore cyangwa se yaba umuhungu yaba umukobwa adashaka gutekereza cyane kugira ngo agire icyo yakorera igihugu. Ubundi nababwiye ko kenshi cyane urubyiruko rufite inkingi cyane mu kubaka ibintu byose biriho ku isi, kuko igikenewe ku isi cyose kirasaba urubyiruko. Ikoranabuhanga rirasaba urubyiruko, ibintu bijanye n'imbaraga birasaba urubyiruko, ibintu bijanye no guteza igihugu imbere birasaba urubyiruko. Rero urubyiruko iyo rwagize esheke y'imitekerereze n'imyumvire n'imikorere, community, ubwoko, igihugu kije hasi. Ariko inkuru ya none turavuga hejuru ya community yacu y'abanyamurenge cyane, niyo twibandaho. Turakangurira urubyiruko rwose aho bari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, gukanguka tugatekereza hejuru ya community yacu, tugatekereza hejuru
y'uburyo twakaguka mu mitekerereze, uburyo twakora ibintu bikomeye. Buriya umuntu ashakishwa ari uko afite ikintu, umuntu ashakishwa ari uko yakoze ikintu, umuntu ashakishwa ari uko afite icyo ashobora guhindura mu bantu. Ariko iyo abantu badafite icyo bokora mu bantu no kugira icyo wo kwisangiza cyangwa se icyo wotanga mu bantu kugira ngo bahinduke, ntibikunda. Ariko ubu nyine urubyiruko rwacu dutekereje cyane tugakora ibikorwa bizadufasha cyane no kugira ngo dusabane n'izindi community. Hagize akaboneka umusore cyangwa se umukobwa ufite imyumvire ishindutse agashinga company y'ibintu runaka ahantu runaka ishobora gufasha abantu batandukanye, community zitandukanye, akayishinga mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu gihugu atuyemo, nabyo byakunda. Ariko bikaba iyo company yari y'umusore w'umunyamurenge. Ni ukuvuga ngo abamugana bagana ijya company bayiganye mu izina rya runaka, ari kuri muri community runaka, akabagize ubusabane n'iyindi community ifite iyindi company. Ubundi bakunze kuvuga ngo iyo umuntu afite baramugana, baramusanga, asabana n'abandi. Ariko iyo umuntu adafite, akenshi kumumenya, kumwibuka, kumukoresha cyangwa se kumusaba ibitekerezo, akenshi ibintu bikunze kubaho. Nabo bibayeho ntabwo bizana bifite imbaraga. Ariko iyo umuntu afite icyo akora, abantu benshi baramugana. Nababwira nk'umuntu wafunguye nka sosiyete ya Facebook cyangwa se Twitter cyangwa se Google, urumva uriya muntu yaratekereje cyane nk'abantu bagana Google cyangwa se abantu bakoresha WhatsApp cyangwa abantu bakoresha Facebook ni ibihumbi. Kandi barya abantu ibihumbi, ni ukuvuga ngo twese tugana kuri fondatere, kuwatekereje, kuri uwatangiye kiriya gikorwa, twese twumva tumuhaye agaciro, twumva tumuhaye imbaraga, twumva twamushora icyo cyose twakadushoye. Natwe turi kuvuga kuri none, turi kuvuga duhereye yuko tuzi yuko YouTube hari ikintu ihemba, abenshi bagenda bagana iriya sosiyete kandi bakayikunda, bakayishoramo imbaraga zabo kubera yuko ifite ikintu ikora ihemba. Rero uwayikoze aho yogera hose twamupfukamira. Rero urubyiruko rwacu rwa community y'abanyamurenge, twongere kandi dutekereze, tuje mu bikorwa cyane. Abafite uburyo bakora ibikorwa, titukabika ifaranga kuri konte, titukabika ifaranga gusa muri bino bisanzwe ngo twubaka amazu, tugura ibibanza. Ibyo ni ngombwa, bigomba gukorwa, ariko dutambuke kubaka inzu, dutambuke kugura ikibanza, dutambuke kwigisha abana, dutambuke kugaburira imiryango, dutambuke none tuje ku rwego wisa wigeze gutekereza ibintu bigari ku buryo isi izagushakisha ku bintu wawukora. Tidutekereze ibindi twarabikoze. Community hari abantu bakoze ibintu bikomeye mu bwoko, hari abantu bakoze ibintu bikomeye mu miryango, hari abantu bakoze ibintu bitari bikeya kandi babikorera umwete, babikorana n'imbaraga. Ariko turashaka uburyo community yacu twakora ikintu kizatuma isi idushaka. Ni ukuvuga ngo aba banyabwenge cyangwa se ibihugu bitegetse isi nka Amerika, ntabwo isi na Amerika ryo ritegetse abantu, oya, ahubwo abatuye muri Amerika nibo bategetse abandi. Ni ukuvuga ngo ibo bagerageza gukora cyane, bagagerageza guhora bari imbere y'abandi mu mikorere yabo kugira ngo bayobore abandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo cyane ari population y'abanyamerika ubwinshi bwabo butuma bayobora, ahubwo ni ibikorwa byabo bituma bayobora isi. Ni ukuvuga ngo urebye nka Israeli ni agahugu gatoya cyane pe. Ndakeka yuko mu bihugu byinshi bituye isi Amerika,
Israel iri mu mudugudu dutoya pe, mu mudugudu dutoya dufitemo n'abaturage bakeya, ariko akenshi ibikorwa byinshi aba n'ifaranga zikora mu isi cyane ziva muri Israel. Israel ibrotse konte yabo cyangwa se ikabroka banki yabo nkuru, isi yose yogira isheki. Ni ukuvuga ngo bashoye cyane mu gukora, bakorana ikoranabuhanga, kandi ikoranabuhanga ntabwo umuntu arivukana, uraryiga ukarishakisha, ukarishakira ubumenyi, ariko bivuye muri barya abantu bagize kera ico bigezeho. Cyane cyane dukangurira abantu bamaze kugera mu bihugu bitandukanye, abantu bari mu Rwanda, communauté yacu, kugerageza gukora cyane kugira ngo bamenye aho u Rwanda rugeze, bamenye uburyo u Rwanda rukora, bamenye uburyo u Rwanda rwinjiza, bamenye uburyo rusohora, bamenye uburyo ikintu cyose bakoze aho ukuntu bagikora, inzira bacamo kugira ngo bagikore. Abari mu Bugande babinjire muri systeme, bamenye uko abanyagihugu bakora, bamenye uburyo abagande bakora, bamenye uburyo binjira, bamenye uburyo igihugu cyabo gikora. Ni ukuvuga ngo binjire en detail yo kumenya uburyo igihugu cyabayeho, uburyo cyaguro, uburyo cyakuze, uburyo kigeze ku bikorwa bikomeye. Ni ukuvuga ngo uzosanga kenshi ari ibikorwa nubwo bikora n'ubuyobozi bw'igihugu, ariko bukoresha ibitekerezo bivuye mu gihugu. Natwe dutuye mu gihugu cya Kenya, tumenye uburyo Kenya ikora, tumenye aho igeze, tumenye icyayatejeje imbere, tumenye uburyo bihagaze, kugira ngo bitworohere natwe kugira imbaraga no gusabana nabo no kuzateza iwacu umurenge. Nk'abantu bageze muri Amerika, ibo bari mu gasongero k'isi. Ni ukuvuga ngo Amerika, umuntu agiriwe amahirwe akagera muri Amerika, ni ukuvuga ngo abafite opportunité, abafite occasion, abafite amahirwe yo guteza iwabo imbere, bitajanye ngo ni mu ifaranga, oya, bijanye no kumenya cyane. Bakagombye kuba bari mu iterambere rihambaye y'isi, bakamenya ibya Amerika, uburyo yifatiye isi yose, uburyo iyobora isi yose, bakamenya uburyo systeme baza bakoresha kugira ngo babashe kugera kuzo bakagombye kugeraho. Urana nka Amerika hari ukuntu bagira systeme yabo. Rero twakagombye kuba dufite abantu bari muri systeme biga kugira ngo tumenye iyo systeme. Rero urubyiruko twese dukanguke, tuzuke, dukore, tumenye, titwumve yuko gusa ngo twariye twahaze, titwumve yuko twabonye icyo twambara kugira ngo dusane iwacu. Nuvuga ngo igihugu cyose ubu nyine turi mu bibazo, communauté yacu, abantu barapfa ijoro n'igitondo, iwacu harasenyutse, harashize, twese turabizi. Imihana yaratwiswe, abana batabaye cyangwa se urubyiruko ruri mu ntambara rurapfa iminsi yose ku manywa na nijoro, twicara duhamba bazira kugira ngo babone uburenganzira bwo kuba iwabo. Rero biragatsindwa kuvuga ngo abantu kibarazira kugira ngo babone uburenganzira, kandi koko bari gukora igikorwa kitazakorwa n'umuntu wese. Burya kumena amaraso yawe kugira ngo uwundi muntu azabeho ni ubutwari burenze imyumvire. Ariko natwe kubera yuko baba bamena amaraso kugira ngo tubeho, ni ukuvuga ngo baratwitangiye. Natwe tugomba gushakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugire icyo twokora muri ya maraso yamenetse, natwe tuzogire imbuto tuzoyateramo. Kuvuga ngo iwacu baritanze, urebye abantu bari mu gupfa ijoro n'igitondo, urebye imfubyi zihari, urebye abapfakazi bahari bazira kugira ngo babone uburenganzira bwo kubaho. Hanyuma igihe tuzabonera busange twebwe tutabayeho, tutatanze amaraso yacu, usange twebwe ntituzi icyo tugomba gukoresha igihugu, ntituzi icyo twokora mu gihugu, ntituzi icyo twokora imurenge. Rero twakagombye kuba dushizemo imbaraga cyane kugira ngo kiriya gihugu tuzagikoremo ibintu bikomeye, ibintu by'agaciro, ibintu bizongera kandi kutibagirwa ari amaraso y'inzirakarengane yamenetse
kuri iriya misozi ya Minembwe. Rero bavandimwe, kubera yuko twese turi mu gahinda, turi mu mibabaro, mureke muri ino mibabaro yari amaraso yameneka tuyabyaze nk'umusaruro wo kumenya uburyo ibindi bihugu bikora, kugira ngo bizodufashe kongera kandi kuzarengera ziriya mfubyi zisigaye, bari abapfakazi basigaye bazabeho mu buzima bwiza, tibakongere kandi kuba mu gahinda, nubwo ntawuza wibagirwa uwiwe, ariko kandi tibakaza bibuka ababyeyi babo bazize barengera twebwe, ngo bongere kandi bagire n'ubuzima bwo kubura ico barya, kubura ico bambara, kubura amahoro. Natwe tukiriho dushakisha uburyo tuzorengera iriya miryango, ariko bivuye mu kumenya tuzogenda nta kintu tuzi ngo uzagira ico urengeraho umuntu, ariko nitujana systeme y'ibindi bihugu, tukajana iterambere y'ibindi bihugu, tukajana ubumenyi bw'ibindi bihugu, bizadufasha kugira ngo turengere ziriya mfubyi n'abapfakazi n'abandi bazavuka n'abana babo n'abana bacu bazakurire mu gihugu gisashe neza, iyo kirimo amahoro n'umutekano, kirimo amahoro n'ibyishimo, kandi tuzakwiheza agaciro. Ni ukuvuga ngo amaraso yameneka turayazirikana, turababaye mu mitima yacu, dufite agahinda, ariko ishema ryacu rizaba rukora ikintu tuzoba twamenye kandi tuzobe twatahuye. Bavandimwe, inshuti mwese muzadukurikira n'abandi bazadukurikira, inshuti zacu abasaba dushigikira, twongeye kubashimira, tuzakomeza tubashimire. Twarababwiye ko ino ncano yacu akenshi izakwibanda cyane mu kuzuka, kugira ngo dutere imbere, mu kubwira urubyiruko tuje mu ishuri cyane twige, gukangurira ababyeyi kongera kandi kuzuka, bagakangurira abana kwiga cyane. Uvuga ngo iyo umuntu ari umunyabwenge ntakoreshwa, ahubwo arakoresha, ariko iyo umuntu adafite ubwenge ubundi abigikoresha. Burya igikoresho gikora cyane ariko kigatana umusaruro mukeya, ariko umukoresha ari wo munyabwenge iwaza akora buke ariko gatana umusaruro mwinshi. Mureke tuba abanyabwenge cyane mu kumenya systeme yubatse ibindi bihugu, kugira ngo natwe ejo bundi nidutaha tuzobe twamenye systeme yo kubaka igihugu cyacu. Murakoze kandi mugira amahoro y'Imana. Imana ibaheze umugisha.